Sanibonani Mzansi, ngiyabonga kakhulu ukuthi uthando nesithembu likhulile laze lafika la likhona. Le video le angivamile ukwenza ama-video kodwa ngithi ngiyenze ngoba ngiyabona ukuthi hayi into engibhekene nayo enkulu. Kodwa ngesikhathi siqala uthando nesithembu sishonga ukuthi konke kuzoba kuhle noma kuzoba kubi. Sathi naku thina sizoninikeza isithembu bese niya decide nina ukuthi niyasifuna isithembu noma nisifuni. But into eyenza ngenze le video ukukhuluma ngoMakhumalo. I have never said uMakhumalo lento enishoyo ngaye. Ngithena mina lento ayiphumele ekhaya imhlulela ukuthi ayenze la kaMseleko. Ungeseka lokho. Because nginomuzi omkhulu. Ikona kuphela engikhuluma ngakho. Manje nina senifaka okunye okuningi. Yazi mina noMakhumalo we are right kakhulu and angikwazi ukufaka abanye abantu mangikhuluma ngaye because labo bantu kuyoba sengathi bakhulu kunoMakhumalo. So that will be unfortunate. But I'm simply saying uMakhumalo lento ayiganile emenza bomesisi Mseleko number 3. Meaning kusho ukuthi lento ayiganile fanele ayeseke iyona kuphela engikhuluma ngayo. Angikhulumi ngokunye lokhu nina enikhuluma ngakho and uyangitshela mina ukuthi anikho esithembweni because kube benisisithembweni benizo understand ukuthi Umseleko ukukhuluma ngesithembu. But ngiyabonga kakhulu konke lokho enikushoyo kuyasilekelela ekutheni sikwazi ukuya phambili and engathi ningaqhubeka njalo nime nje nina besilo nime nina beqhawe nisilekelela ukuthi sikwazi njalo ukuya phambili. Ngaphandle kwenu asiyilutho. Siyabonga kakhulu. Angazi ke noma abantu basasifuna isithembu ngoba kungenza ukuthi sebe decide ukuthi ayi isithembu angisasifuni, isithembu uyasifuna. Hayi ayibangabande khona. Welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again to Mzansi Reality TV show, and I'm trying to call my ngothando nesithembu nyazi guys kade kuyifinale ke on Thursday, and yo bekushisa bezibuya, and yo abantu they are very disappointed on ubaba ke uMosa Mseleko ngezinto ke azishile. Vele ke nje kuna wonke ke ama season especially ngo direction akhe uhlezi osho izinto ezicasula abantu. This time kacasulanga ke amakhosikazi akhe kodwa ucasule ababukeli kakhulu, especially when it come to indaba ke kaMakhumalo. Guys, waMosa Mseleko sibonile ukuthi ubena noma yeni kanzima, and abantu they were like uma yini right ngokuthi ke ayimele because kusho ukuthi kudala ke igcine ulaka ngaphakathi kuyena. So what happened ke guys, baMseleko uthe uMakhumalo uyahluleka ukwenza into ayizeleke kwaMseleko. Azange kaze achaze ukuthi ukhuluma ngani, but ke basic 10 ke bekukhulunywa ngendaba ukuthi ke uMakhumalo akamsupport, uMakhumalo akasamsupport, uMakhumalo seshintshile, uMakhumalo seyibone sengcono kwathini bla 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 bla. Abantu assumed ukuthi ke ubaMseleko ukhuluma ngendaba ukuthi uMakhumalo akabatholi ke abantwana. Uthe ke uphuqelekile ukuthi enze le video enibona ukuthi achaze ukuthi yena bengakhulumi ngendaba ke yabantwana, ubekhuluma ukuthi into ayizile kaMseleko ukuthi azoma naye amsupport, of which is not easy guys ukusupport umuntu uma ngabe ke engakuphathi kahle, because kubo sengazi ukuthi ke baMseleko asathandi mangabe sebona uMakhumalo sephumelele ngalendlela ke aphumelele ngayo ukuthi useshintshile uzohamba umreport ekhaya kubo. So abantu ke babhodla umlilo la kuma comment section bamtshela ukuthi nje aka appreciate noMakhumalo nawo umtshelile vele wathi umuntu mangabe wena ekuhlonipha awumthathele ikhanda, that is why amakhosikazi akho ke engamhloniphi. Guys, we have seen uMakhumalo respecting baMseleko from season 1 naye, but lokho ke akumsizanga lutho uMakhumalo. So kule season nje impela cha uvele wadecide nje ukuba ke uMakhumalo lo awuyena njengoba sekuphume indaba zokuthi ke into ayizele kaMseleko ke akayenzi.
angazi guys ukuthi wena uyi-interprete ngokuthi ubekhuluma ngani bomsele because azange azachaza ukuthi into okuthola abantwana kodwa uthena wayekhuluma ngokuthi ukumeseka nokumsupporta yinto ayenziile kaMseliku. Uma ngabe engasasupport i-decision yakhe ama-decision akhe awenzayo kusho ukuthi akayenzi into ayenziile kaMseliku guys. Yo, kuma-comment section bayamthuka bathi wena utshela ukuthi usile udlala ngoMakhumalo ibuhlungu lento sokuthi mathuka uMakhumalo angathola-ke indoda entsha ezomthanda. And bomsele kuyaphendula kama-comment-ke this time athi mangicanga ukuthi uthando kuwukuthi kufanele athole indoda entsha athi abantu ngaba babazi uMakhumalo babazi because of yena njengomnyeni wakhe njengoba uMseliku beside that ngaba kaziwa umuntu so ifame wayithola kuye it like uyamkoloda guys somehow I don't know but nje le ndaba naye ngathi ayimphethe neze kahle because uyabona na uyaposta kwaposta isithombe futhi manje izolo I think ebusuku washo ukuthi Makhumalo masibumbene siyoyinqoba yonke ama-comment bamngenelela bathiwa hey wena ufika udele bese uzoposta la uMakhumalo udlale ngaye. So nje guys kuyashisa kushushu kurafu kubi lapha kuma-comment section but ke ngiyabona na ukuthi Makhumalo very I know ukuthi ngeke azaphendule but bomsele he keep on responding to this kind of comments ukuthi udlala ngoMakhumalo and yeah guys it's bad, it's really bad. Angazi mina azange ngayicabanga le ndlela ayisisho ukuthi kube khuluma ngengane like it's very sensitive issue ukuthi angavela ikhulume kanje yana unless ngempela there is trouble in paradise but nje yo hayi kushushu kakhulu. That brings us to the end of this video guys. Do leave your comment below and share with us ukuthi wena ucabanga ukuthi ke bomsele ubevele ekhuluma ngale nto ukukhuluma ngayo yini yena noma cha ubesho ebona abantu ukuthi bekhuluma ngendaba yengane ukuthi akazali akathola abantwana uMakhumalo so into ayizele lapha nje ubona senengane encane nje noMakhwela kusho ukuthi uMakhumalo hayi cha nkosami use useless ngampela. Bye.